Shubor nakaslem jong unong san hima. Hadian ka jingmi ki jingtho na kinong snong ka pahamlang khanyomer halor ka jingslai hapo kiing kisam ki jongki hakini ki khidiat sngi baladep uba renikton lingdo tongkhar MLA jong makarwat ulami shakhmat ban kendu ikite kilanot badru ban pensyai pajba halor kate ka jingkno hakate ka jinglai kendu jong ba renikton ki kinong snong ki paman jing e na ka jingslai badru ban jurip ya kate ka jaka henin ka sngi la sakhiru ya ka jingdon ringkat ki bor penya district keribhoi ke opisar na katanat PWD bad urang ba snong ka pahamlang khanyomer haba pensyai halor kate ka jingkno jikinong snong bakadau jok jingslai kadai namar ka jingthe khandau klemakor ka jong ubar inikton ula pensyai bakate ka jaka kadai ka ba udang sudap thiet thamai bad ba uklem pat pendekam setia yaka ka bawat ki pajba nong snong ru kisaki dala ki jong ki khman uloong ru batang maria dep thiet ya kate ka jaka ula persang shwa ban chna pan bha ya kana la khanang ba kanum bu jing e bat kata iki pajba ha ka ba ula ham ban pelut de ki phaulak tingka tang na ka benta ka jing bha ba ka jing bet lang jong baro phi ki pajba ka ni ka snong phiti phi ba manchwa ha ka por ba nga thiet ya ka ni ka jaka kadai ka ba madan henai na ka benta ka bit ka biang bat ka jing mentoi ki pajba nga ais ko bha da ka basna ya kalinti kanala ha jaka ka jonga compare walada kandai ka jing du nong yanga laong uba renikton uloong ru kumba ka jingtrei pen bha ya kanala kadang ya stat chakman bakan thup ru ya ka jingthep ya ki hum pipe ka jingkintu ya ki pajba nong snong kalong ba kidai banlong ki ba husiar eladi bat ya la ki khon ki ti naba la da ja bawan ther biang ulaba kala banon ra biang ya ka jingslai bat bu jingma ya ki Ini layu semua kali kepentingan ini kali flooding mo. Nomor bas jinsya kadon kajing bakal sungku jemut hindiat bagi beli ki perhat ba kani ka jaka menta kidang ti komuchna dingsna menta mo. Jinsya kamdei kata kani ka jaka menta in sabatai ba isari biru khamchipang. Jinsya kani menshwa di buat install new home pipe mo. Te por install new home pipe te kani ka jaka menta ka bun khandau kumni di bati nang banbu ini home pipe. Tingilawan pe inspection menta jinsya ko kadang tut ha sini de nomor ni hum pipe ru pagka flooding jinsya kat ko mentau sem ka slap rajor kensan mo mde pagka kamlong gradual bi slap one season one de slap kensan bi de nalong kumta pengteng ko ka sakut jadi ka ba isur ila green dia mentang se embed no ikan ka channel nani ni ko kani mensua ba kat pung bajing sutu ding bangatip entar sing kani mensua ka dikat channel be ka ka yat be de dahdian badip sna fulin kalawan kendo nalo pengteng kani kala block mo i-capacity siya ko. Kaya mentang nila yo atli solution, mentang short term solution kadi ba niya clear no ikani hindiat mo nambang kan nang yo tu hindiat in persang kat bala na liang ju iser ila. Kaya kita ba niya ti yang ni kundo hindiat hadu ban napoy halor tu himpai nang ko kan yo tu be. Tama nala kam steady shopat nala now sabaro de iser in sandik pa ikani ban clear no ikani ki ya ban penni be dekat channel pa. Kaya tang kata nakaleng sunga besar Tok kumlei sibun nak kamslam ya kenduk umah sedang nak bil ti boleh kenduk kamploi tabang alas ko alas ya keren badi nama snong ba ingin hab ban wat ikilap ban pelat ya kan ingin nomlak ba sui ai pej ya kata di selikum man kapo ikan mau bah hi menemui ba kadon di selikum badai kata hi ban mangi di trai jakaru rekat pakai snong ila ya sim kia bah ha ka bangila penlut daki pau-paulan banti ya kan dekat telu berbanbu numpai. Saya i dalam kejong khmat kap nong ile trai bat bit tersi super banbu numpai dei ke interest ni jono rek kalong nang ba kanum selesyu ka Te ha tu kapor hila yo i hi bat hila banjur nya kata baro bat nakaling di si rak mi dak order ban le ke kam dak banbu numpai. To gila debu kita. Skosi pada kalong ba kan kejong persang gi banbu numpai. Kam simnyam ka namar ba ka tu telu ka banapo ha ka ba tu trai barim mensua kijong ba raji kitrai ki bangi nithet kam ngiam syu ka nomor bakanang wanra sama kendo wanra sama ti antu berkaladap sendon sebak kaladap sendon te kaya citang dak ini ki thleu ba thamai ki bangi bu bangi ni pai kali kata kadau ba khlem ngiam te gade halor kata kadau ka bangi keren ba senong wan ongen le syu kumno ba senong yang ini wat sa kilat inti adu bendawan nak lengkau office te betang wan lang sebelum berkiniki nak lengkau office ya ka bangi le ya persang ki aju bu hir ki ba kodor Samtam bat irang basnong kembali saya keren bangak di aja berti cuma kodor bagian ya pelinus non ini kawak makan ya kumbalong kawak kumbakalong lagi kabro kata kan dikeji kuat aku ibarat kaji deh ya kuat kata Tim dia kata kawan ya kata ingin le
wadlah kan dek jing duk bakrau ingi ke cakap nama tip bahai kata bangi tip ke cakap ke madam mansua kam dei bakadon wa pia tip bahar markmat pi baro ke jing hisap pia tip bangi tip ke cakap ke madam kam don wa pun bangi tip bangi te hendrei mentangin hab snawa te ke jing duk bakrau ingi kita cakap te hendrei wadlah kata ru na kam takat bit ka biang jo tik ba ngi kita cakap ngi long ready bangin duk kata da ka bangin snawa ya ka cakap lajong Kisah tu ada kerana kecing kata tentang meleleh, ngila long ready, ngila imajur berwasang, ngila pun ini berkacung kecing hilti ke, pajba, ngila kata nak bangin senan, bagi kelti kawak, berpenlaj, laju je kawak sama keriban ya. Kawak kebab hi ya, semutu kene kalau kecing semutu bawa kala, kawak hi kecing tok kubur, kiper kap bangin ya tray ngi senai hang ni. Kecing sisa kalau ngi senai mangi, kecing tray jongi baru sekatuan menunggu kalau beg ban pelaj jadi selek nak bangi bu nupai. Ngi personai ya kene building ke warin padam lalu mendai kene building di amdan kanu construction jongi ke ang bakal long kadau jong ke set kut jong kene dari kadau jong set kut dari bet ke bom tre kam syuk de flu barin ki baru mensuak flu barin te kene kata ke sya ke ba hi kum ka ba ke basu thu lam ni kata bakam dei kadau ke bangi le bangi dari kadau ke ba nadu mensuak ke las lu tumpai ba ke long syuk dan dei mentang le i to ni la lap taka kalau bagi pli pelong wa no kumbalong laju kumakalong nang teneng ngile kata da kajing pilti yung hifay ba kapag singaw na masnong hanga pag ngile kata to play sibun yung kajing menjur yung hi karena hapdang yung kini kajing tray kala bandon kapor ka ba namar ba nginti mentay kene flu ki kene ka hajil pindo ko kabak ban macrong ha kapor ba nginti so mentay kanya ke dari kala mangat kene kendo ban kelem kala bandon yung sakut biang kapor ka kelem kendo kan sakut lase ka bakan tuition nang kajing kerparit juga pi kalau bah tongin ya husiar ka pakut ka kapor lior ngada ai kublay pi na husiar he berkata bakam singal kan no kajing jia kajing mansau breu apa den juga di sleikum na kajing ya husiar dong pi dengan sekepat pi tongin ya teng ban ya husiar ya kata bangin nom lek hajar kam tampor maslap bad bangin yele ban tia ai cakap bakam jarong undai ka bahapo mar ba melayu i lese kawan ka hakapor siteng bet ngilas ngan balasna kan ne kalau kawa lese ka ngap kene kendo ka lem ka blok kakiu lese hamsnu bani kabalong mansua mentan mar kita gini gipai kampat don je sakut itu gipai sekarang ya jika wala kaya ciki ro kaya jika itu gipai yo i laju mak kaya itu gipai bang ibu mangi mensnam we arang jara kusan itrikam bah kaya tentu tehenre kapor bang ilati mental lese kadon kapor baka hab jur ka kendau barkas pensakut itu tulu te yo bakadon dia ke silikum senang na ita kada mo seperpat ni ti ba yang ini alang usiar ka pakut kena katelang ka pakut kena liur katelang pede ngin satre ki trek paka ka ngin persang di tubek ke temen kuno bagi dia yo de ki kenrok na baro arliang nang bakan cuci kenabet bakan takawa kan yajbet kali kendo ka namha kata ka bagi persang mo persang na kali joni na kali sarkar ka ni ketat ya bedin sarkar pakai ni rap bis pajak ya kata ngat harai ya ka ya mentah tang katahi na kali Jogi wilawan kene bakal depan itu kita meskau ya kaji Islam juga berwarna kenduk namar ngasau kaji warna kenduk dan khmat sudah kun padon keno kaji lak ban ini ngasau problem itu ham kadang wiwan mentah hadin bakal don nak ke departemen nak ke distrik ada position kala simkia barwan mari pembejlan markane kabli tang kaji pembej lak pembej jongi marwai tang jong trayaka kalau dia ke jing kam ke pembejlan bakal distrik namar bangaran keren dan nanti ke officer hakapor niti